تفضل تكلم بلغة العربية بمعرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور. Kaifa haluk? Mana. Bagaimana kabarmu? بخير والحمد لله. baik. وأنت؟ Bikhair walhamdulillah. Baik juga, alhamdulillah. Man ismuka? اسمي Ridwanda. Nama saya Ridwanda. Kam umruk? Berapa umur kamu? Umri sanatun hasanah. Sudah suka hasanah. Selamat. Semoga sabarmu. Min aina jita? Dari mana kamu berasal? Min Banda Aceh. Kita berasal di Banda Aceh. Baca warna Mesir Cap channel ML Coffee Official. Kamu mau oleh Sarawak. في هذا اليوم أو في هذا الصباح نبدأ تعلم اللغة العربية ببركة تعلم اللغة العربية بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح الخير. ارفع صوتكم كبيرا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sabah an-nur. 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 Pagi juga. Pagi juga. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Kaifa halukum? Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Nahnu bikhair. Nahnu bikhair. Nahnu bikhair. Nahnu bikhair. Kami baik. Kami baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa anta. Wa anta. Wa anta. Wa anta. Dan kamu. Bikhair. Bikhair. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Baik juga dan alhamdulillah. Baik juga dan alhamdulillah. Man ismuka. Man ismuka. Man ismuka. Man ismuka. Man ismuka. Man ismuka. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Man ismuka. Man ismuka. Man ismuka. Man ismuka. Siapa nama kamu? Ismi Dungku Mama Syukri. Ismi Dungku Mama Syukri. Nama saya Dungku Mama Syukri. Nama saya Dungku Mama Syukri. Min aina jita? Min aina jita? Min aina jita? Min aina jita? Dari mana kamu berasal? Dari mana kamu berasal? Dari mana kamu berasal? Dari mana kamu berasal? Jitu min Banda Aceh. Jitu min Banda Aceh. Jitu min Banda Aceh. Jitu min Banda Aceh. Saya berasal dari Banda Aceh. Saya berasal dari Banda Aceh. Kam umruka? Kam umruka? Kam umruka? Kam umruka? Coba suruh kekabiran. Kam umruka? Kam umruka? Berapa umur kamu? Berapa umur kamu? Umri 13 sanawat. Umri 13 sanawat. Umur saya 13 tahun. 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 Ila aina anta satadhabun al-an? 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 Mau pergi ke mana kamu sekarang? Mau pergi ke mana kamu sekarang? Sa'adhabu ila al-maqsad. Sa'adhabu ila al-maqsad. Sa'adhabu ila al-maqsad. Sa'adhabu ila al-maqsad. Saya mau pergi ke kantin. Saya mau pergi ke kantin. Sa'adhabu ila al-suq. Sa'adhabu ila al-suq. Sa'adhabu ila al-suq. Sa'adhabu ila al-suq. Saya mau pergi ke pasar. Saya mau pergi ke pasar. Sa'adhabu ila al-hammam. Sa'adhabu ila al-hammam. Sa'adhabu ila al-hammam. Sa'adhabu ila al-hammam. Saya mau pergi ke kamar mandi. 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 Majinsi yaduka. Majinsi yaduka. Majinsi yaduka. Majinsi yaduka. Apa negara kamu? Apa negara kamu? Apa negara kamu? Apa negara kamu? Jinsiyati Indonesia. Jinsiyati Indonesia. Jinsiyati Indonesia. Jinsiyati Indonesia. Negaraku Indonesia. Negaraku Indonesia. Mahiwa yaduka. Mahiwa yaduka. Saudara pengambilan. Mahiwa yaduka. Mahiwa yaduka. Apa hobi kamu? Apa hobi kamu?
Qiraatul Kutub. Riwayati Qiraatul Kutub. Hobi saya membaca kitab. Hobi saya membaca kitab. Riwayati tahfizul Quran. Riwayati tahfizul Quran. Hobi saya menghafal Quran. Hobi saya menghafal Quran. Riwayati riyadhah. Riwayati riyadhah. Riwayati riyadhah. Riwayati riyadhah. Hobi saya olahraga. Hobi saya olahraga. Ma amaluka. Ma amaluka. Ma amaluka. Ma amaluka. Apa cita-cita kamu? Apa cita-cita kamu? Amaluka. Ma amaluka. Apa cita-cita kamu? Apa cita-cita kamu? Amali ja'ala syurti. Amali ja'ala syurti. Cita-cita saya menjadi polisi. Cita-cita saya menjadi polisi. Amali ja'ala jundi. Amali ja'ala jundi. Cita-cita saya menjadi tentara. Cita-cita saya menjadi tentara. Amali ja'ala ulama. Amali ja'ala ulama. Cita-cita saya menjadi ulama. Cita-cita saya menjadi ulama. Ayu faslin jalasta. Ayo faslin jalasa. Faslin jalasta. Ayo faslin jalasa. Kelas berapa kamu duduk? Kelas berapa kamu duduk? Jalastu fi faslin awal. Jalastu fi faslin awal. Jalastu fi faslin awal. Jalastu fi faslin awal. Saya duduk di kelas 1. Saya duduk di kelas 1. Jalastu fi faslin tsani. Jalastu fi faslin tsani. Saya duduk di kelas 2. Saya duduk di kelas 2. Jalastu fi faslin tsalits. Jalastu fi faslin tsalits. Saya duduk di kelas 3. Saya duduk di kelas 3. Jalastu fi faslin rabi'. Jalastu fi faslin rabi'. Saya duduk di kelas 4. Saya duduk di kelas 4. Halasta aklam. Halasta aklam. Sudahkah kamu makan? Sudahkah kamu makan? Halasta aklam. Halasta aklam. Sudahkah kamu makan? Sudahkah kamu makan? Halastu min qabli. Halastu min qabli. Sudah dari tadi. Sudah dari tadi. Wa akhiran atlubul afwa minkum anil khata wal khilaf wa idza wajadtum an-nisab. Natatim bil amnala. Alhamdulillah rabbil alamin. Syakir. Maulana. Arif. On. Wanda. Dapat. Takallam bil lughatil arabiyyah bi ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Sabahun nur. Kaifa haluk? Mana. Bagaimana kabarmu? Bikhair alhamdulillah. Baik. Wa anta? Bikhair walhamdulillah. Baik juga, alhamdulillah. Man ismuka? Ismi Ridwanda. Nama saya Ridwanda. Kam umruk? Berapa umur kamu? Umri sana 1 hasaran. Sudah suka hasaran. Selamat. Semoga sabar ini. Min aina jita? Dari mana kamu berasal? Bitumin Banda Aceh. Kita berasal di Banda Aceh. Ma hiwayatuka? Betul. Riwayati Riyadhah. Saya harga. Ma amaluka? Amali ulama itu kalian jadi ulama. Ma jinsiyatuka? Dari mana kamu berasal? Di Indonesia. Terasa di Indonesia. Ayo faslin jalasta. Kelas berapa kamu duduk? Itu pasti berapa kali saya duduk di kelas 2.